Brigade Al-Quds kembali merilis video yang menunjukkan perjuangannya menyerang posisi Zionis pada Rabu 15 Mei 2024. Dalam video tersebut, tampak sejumlah pejuang Al-Quds meluncurkan peluru panas dari sebuah perkebunan. Brigade Al-Quds mengaku serangannya itu menargetkan kumpulan tentara dan kendaraan militer Israel yang menyusup ke timur kota Rafah. Namun sayangnya Brigade Al-Quds tidak merinci total korban jiwa imbas serangan tersebut. הנחיתי להשלים את החמאס. לוחמי צה"ל וזרועות הביטחון נלחמים על כולם. כל עוד החמאס נשאר על Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.